Жүректен, тойбоған нәпсіден, қауыл болған дуадан Аллахым сақтасын. Туғандар, Алла Тағалам өзінің райымы менен бүткіл адамзат адашпай, азғырылбай, алданбай жашасын деп Құран түшірген. Құран Алланың ақырқы улу, кереметті, ұйық, нұрлы китебі. Құран Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламның жүрегіне түшкен. Пайғамбары саллаллаху алейхи ва салламның жашоосу Құран эле, мүнөзү Құран эле. Пайғамбардың түнү дагы, күндүзү дагы Құран эле. Кана хулуқуху ал-Құран. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Құран менен мүнөздөлгөн эле. Құран менен нурланган эле. Құранды жеткирүү үчүн жоопкер, Құранды жеткирүү үчүн жиберилген. Пайғамбарыбыздын негизги дүние келүү мақсаты ушул. Алла Таала түшүргөн адамзатка акыркы китебин ушуну чечмелеп, түшүндүрүп, ачык айкын баян кылып, эч бир нерсени таштабастан, кемитпестен толугу менен жеткирген. Ар бир аят толугу менен жеткирген. Түшүндүрмөсү кошо, чечмеленүүсү кошо. Жөнөкөй эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү чечмелеп берген. Сахабаларға айтып бардығы. Құрандың жаратқан Алла Субхана ва Таала күн сайын Құрандың чакырыгы бар. Күн сайын Құрандың даваты бар. Сіздерге, биздерге жолдомосу бар. Құран Алла Субхана ва Таала өзінің каалоосун Құранға түшүрдү. Ааламдын жаратуусу. Эгерде махлук жаралган, жаратуучунун каалоосун билгиси келсе, Құранға кайдылсын. Жараткан Алла Таала сизден эмнени каалайт? Мага жашоо берди, мени жаратты, өмүр берип атат, рызкы берип атат. Алла менен эмнени каалайт деген суроо коюш керек. Ошо каалоосу Куранда. Курани Карим менен Аллага жаратуучуга бенде жакындаганда бир да башка амалдар менен андай жакындай албайт деген. Куранда шапаат кыла албайт эч ким. Bir dağı paygambar, bir dağı perişte Kur'an'da şefaat kılıyor. Kur'an Allah'ın sözü. Her bir sözünde nur, her bir tamgasında nur, her bir sözünde keremet, her bir tamgasında sevap. Allah Subhanahu wa Taala danışmanlık menen tolturulgan, nur menen tolturulgan, bereke menen tolturulgan Kur'an'da sizlerge bizlerge berip atar. Şu Muhammed Aleyhisselam ümmetinin aviri ızzatı, жеңиши, өсүүсү бардык жагынан Куран менен байланган. Куранга көңүл бурат, Алла көтөрөт. Куранга көңүл бурбайт, Алла түшүрөт. Ар заманда ушундай болуп келген. Демек, Куранда Алла Субханаху ва Таала сөзү да кандайлы, татаал эмес. Алла Субханаху ва Таала сөздөрүн жеңил кылган жаттоого, маанилерин түшүнүүгө жеңил кылган, буйруктарын аткарууга жеңил кылган. Алла Субханаху ва Таала эч бир адамга чемесинен жогору буйрукту бербейт. Ал данышман. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Эч бир жан анын чемесинен жогору, күчүнөн жогору буйрукту Алла Таалам буйрук берген эмес. Алла Таала көтөрө ала турган, кыла ала турган, жасай ала турган. Адам баласы алхамдулилlah табиятына лайыктуу жакшылыкты аткарсын, жамандыктан өзүн сактап жүрсүн, арамдан сактасын. Алла Субханаху ва Таала Курани Каримде 114 сүрө, Хужурат сүрөсү, өзгөчө жашоо тиричиликке, бүгүнкү ынтымагыбызга, тазалыгыбызга, бүгүнкү күнү биздин ортобуздагы мамилелерибиздин дурус болуусуна Kur'an'da Allah Subhanahu wa Taala gayrullardı bergen. Şeytan kaysı yol menen giret, oşo yoldu toskula. Bu aram oy şeytandan geldi. Jakşı oy ilham perişteler saldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık bayan kıldı. Bul adal, bul aram. Gebirleri gümöndü, alarga dağı joldomosun bayan kıldı. Gümöndülerdi taştap koydu. Gümöndülerdi taştap koydu. Demek Kur'an Allah Subhanahu wa Taala
Hujurat surasında ötkenki sabakta sizlerge ayttık ele, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala özü aytotad. Wa in tuti'ullah wa rasula la yalutkum min a'malikum shay'a. Allah'ın elçisine başı yeturgan bolsoňor, moyun suna turgan bolsoňor, sizlerden amalyňardan kıpınday da Allah Taala kemitpeyt. Teskerisinçe eseletip, göböýtüp beret. Soğuğu özünçe, darajası özünçe. Allah subhanahu wa ta'ala geçirүүчү, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala rahimdu. Bul boyunca ötkenki sabaklarda sizlerge aytkanбыз. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barыбызга kanday kayrılууларды jasap atkany. Jana imandu adam kim? Çınçıl imandu adam kim? İmandu adamda aytkanбыз. Jönele men imandumун dep ayta bergeniň menen bul жетишсиz. Allah aytsın. Uşul imandu dep. Men bardyk ele iman. Muna paygambarыбызга geldi. Aytıştı ne dedi? Qalatil a'rabu amanna. Biz iman keltirdik dep olar da aytışkan paygambarыбыздын doğrunda. Allah buyruk berip atat. Kul lam tu'min. Sizler imandu emessiňer deydi. Tuğan biz qarayla. Men imandumун desem Allah men imandu emes dep koysa püttü sen men. Walakin qulu aslamna. Biroq aytqıla iman keltirdik emes, iman keltirdik emes, aga jeteleksiňer sizler. Sizler moyun sunduk degile. Siz menen soğuşpaýbız, janybızdy saktaş üçin moyun sunduk dep aytqıla. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ali iman jüregiňerge gire elek. İman da ayttık, jürekdegi tasdik dedi. Oşonun belgisi kanday? İnnemal mu'minuna allazina amanu billahi ve rasulihi thumma lam yartabu ve jahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. İmandılar gana tek, şular gana değil. Allah'a iman keltirip, Allah'ın elçisine iman keltirip, jana şektenbey, ekilenbey, andan keyin thumma lam yartabu. Kanday gana aval ötmesin, kanday gana sınov olmasın, kanday gana sözler kozgalmasın, kanday gana kıyınçılıklar tuğulmasın, al şekten beydi. Allah aytdı mı? Oşonday. Paygambar aytdı mı? Oşonday. Şu menen toktap ayt, ne deyt bol? Özünün mal canı men Allah'ın yolunda menet kılat, emgek kılat, kurbançılık kılat, nefsine karşı görüşet, şeytanga karşı görüşet, uçuru gelet, düşmanga karşı görüşet. Ve cahadu. Bi amwalihim ve anfusihim. Malı menen emes, canı menen dağı, malı menen dağı. Fi sabilillah. Allah'ın yolunda. Allah'ın kalimasın, Allah'ın dinin tarkatkanda mal canı saptay. Buna emi uşun Allah Taala aytar. Ulaika humus sadiqun. İmanında doğulgandar çınçıllar uşlar. Uşlardın imanı çın. Uşlardın imanı hak. Ulaika humul mu'minuna hakka. Çınığı momundar uşlar. Dep Allah subhanahu wa ta'ala bu jerdegi aytып atkany imanında çınçıllar kim ekenin açık aykın aytıp koydu. Keyin ayttık ele Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Eng akırkı Kur'an-ı Kerimdeki düşkön ayat uşu. Geber mufassirinler başka ayatlarda aytkan yerlerde var, biroq köpçülüğü uşunu aytar. Bakara suresinde Kur'an'da Allah Taala özünün başında oku dep buyruk berip, akırında bardığını aytıp bitkenden keyin emi negizgi nersege köңүлүңөрдү buraylı, oşoga mani bergile, uşunday günden korkula, kaytarılasыңар Allah Taalaga. Allah'a joluga turgan günüңөрдөн korkula. Esep kitep bere turgan günüңөрдөн korkula. Allah Taala tübölüktü çeçim çıgara turgan günden korkula. Al jerge sen kalaysınmı, kalabaysınmı, sana jagağı, jakpayбы? Kaytarılasın, bilesinmi, bilbeysinmi? Kur'an aytып sen kaytarılasın. Wattaqu yawman. Şunday günden, jönököy gün emes al. Yawmun azim. Ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jönököy emes al. Бүткүл alamdın jaratuşu Robus'un aldına turgan gün, bardığına oşo günde bolsun. Tirlesiňer gayra tirilip barasaňar. Al gün gaysa eken, öte ulu gün. Ulamalar aytşat, al günden ulu gün jok deyip.
Ал күндөн улуу күн жок. Кыямат күн Аллага жолуга турган күндөн, эсеп китеп бере турган күндөн, Алла Таала түбөлүктүү чечим чыгара турган бейиштик же дозоктук деген күндөн улуу күн жок тугандар. Бардык адамзат ошол жерге топтолот. Ошого азыр кетип баратат. Жашоо ошо кетип баратат. Bir gün öttүбү, bir gün өмүрүң кыскарды. Bir gün өлүмгө жакындады. Сен өзүңдү өзүң алдаба. Дүниөгө, байлыкка, бийликке мас болбо. Күнөөгө чөмүлбө сен. Чык. Караңгылыктан чык жарыктыкка. Аллахын чакыруусуна кулак сал. Ар бир күн өткөн күн сени өлүмгө жакындаткан күн. Не деп атат нерде? Айтып атат Алла субхан. Бул айтып атат: "Сумма туаффа куллу нафсин бима касабат." Кийин ар бир жан, ар бир инсан өзү кылган бу дүйнөдөгү амалдарын толук берилет. Толук берилет. Туаффа толук берилет. Ар бирине кылган ар бир сөзүңүзгө, оюңузга, ниетиңизге, дуаңызга, амалыңызга, кадамыңызга, башыңызды ылдый кылдыңызбы, көтөрдүңүзбү, көзүңүздү ачтыңызбы, жумдуңузбу, ушуга чейин берилет. Ушуга чейин. Жылмайганыңыз дагы бекер эмес. Көздүн ар бир тамчысы бекер эмес. Ушунун бардыгына адамдын денесинен чыккан амалдын бардыгына толук. Жараткан Алла субхана ва таала Кур'анда айтат: "Куллу нафсин даиqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ар бир жан өлүмдүн даамын сөзсүз тартат. Ким гана болуп кетпесин. Куллу нафсин даиqatul maut. Ал мейли жин болсун, инсан болсун, периште болсун, ар бири тартат өлүмдүн даамын. Куллу нафсин даиqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Кыямат күнү силерге соопторуңар толук берилет. Кемчилдик болбойт. Алла Таала кемитип койбойт. Кылган жакшы ишиңиз кемибейт, көбөйөт, кемибейт. Кудай сактасын, күнөөсү өзүндөй берилет. Адилеттүүлүктүн талабы ушул. Жакшылыкка Алла субхана ва таала хал жазаул ихсан илля лихсан. Жакшылыкка жакшылык менен кайтарат Алла Таала. Болгондо да көбөйтүп кайтарат Алла субхана. Жакшылык кылды, азаматсың деп, нар жагынан Алланын айкөлдүүлүгүн көрөм. Алланын карам, фазыл. Не дейт? Айтат отур. Фаман зухзиха анин нар ва удхилал жанната фақад фаз. Ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ушул адам бактылуу. Ушул адамды биз бактылуу дейбиз. 10 машинеси бар, 100 баласы бар, 200 заводу бар, токтоп тур, кеп анда эмес, анын баардыгы бул жакта калат ал. Бул баардыгы сага отурундук берилген, кайра алынат, болду. Сен өзүңдүн денең өзүңө жооп бер. Сенин көзүң не иш кылды, ошого жооп бер. Кулагың не иш кылды, ошого жооп бер. Тилиң не иш кылды, ошого жооп бер. Колуң не иш кылды, путуң не иш кылды сен, ошого жооп бер сен. Тияк бияктан мына кетуган. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. Дүниенин жашасы бар го. Бул мен сегенге бир ушундай бир буюм экен да. Дүниенин жашасы бирөө машинесине кыйынсынат. Бирөө ишканасына кыйынсынат. Бирөө акчасына, бирөө күчүнө, бирөө чырайына, бирөө да бир нерселерине. Бул ошол эле болгон экен. Демек туугандар, айтат Алла Таала: وهم لا يظلمون. Ар бир жанга толугу менен кылган амалын берилет. Зулумдук кылынбайт. Зулумдук кандай? Кылган жакшылыгыңды бербей, кемитип берип, жок, андай жок. Бул аятта васия мин Аллахи Таала ли ибадихи бил истидад ли залика al-yawm. Ошол кыямат күнгө даярдыкка көрүүгө Алла Тааланын тарабынан бенделерге осият. Ушул аятта Алланын тарабынан бенделерге осият айтылып атат. Неге ошол күнгө даярдангыла? Даярданууга. Ва юхсину а'малахум, амалдарыңарды оңдогула.
وَلِيُسْلِحُوا مَا أَفْسَدُوا Бұзғаныңардың бардығын оңдауғыла. Жалған сөйлеп атасың ба? Ташта дағы шын сөйлегенге өт. Текеберліксің бе? Ташта кішіпейілдікке өт. Көре албассың ба? Ташта жақсы ыра көргенге өт. Бейнамазсың ба? Бейнамазыңды ташта намазға өт. Сараңсың ба? Ташта жомарттыққа өт. Бардығын қысқасы айтқанда, бұзылған барды амалыңды оңда, жаманды қараңғылық арамдан адалға, жақшылыққа қайтқын, нұрға қайтқын. وَيَتُوبُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ تَوْبَةً نَصُوحًا Кемшілік қата кетіп қалды, бүгін мүмкіншілік бар, кешірім сұрап қал. Алладан кешірім сұрап қал. Алла Таала көзді күнәні қылсын деп берген жоқ әле. Қолды күнә қылсын деп берген жоқ әле. Тілді күнә қылсын деп берген жоқ әле. Штур емес іштетіп алдым, я Алла, кешіріп қойды. Емі мұна надандың да наданы да тур емес қылған бір өзінше надандық. Кешірім сұрап өзінше надандық да. Андай емес та. Қата кетті, мойынға алдың. Да кешірім сұрап қой, емі дағдар кешірім сұрап айлы жүресің. Че қылған арам ішіңе сүйініп атасың ба? Че қиынсынып атасың ба? Бұның жоғы қатығырақ болып қалады. Адам баласы қата кеткеннен кейін бұшайман болып кешірім сұраш керек. Оша арамды қылып алып қиынсынбаш керек. Бұл үстіне күні алады. Кейбір адамдар бір арам іш қылаттағы кейін башқа жерге айтып мақтанады да, мен шындай қылдым депші. Мақтанған сайын оша арам ішті қылғандай күні жазыла береді. Бұл ошон үшін аны айта тұрған нәрсе емес. Ошон үшін ал күні адамдардың жүздері қара жана ақ болып бөлінеді. Яума табьядду вужух ва тасвадду вужух. Аллаху акбар. Адамның жүздері қап-қара, аппақ бөлінеді. Иманды нұры жүзге шығады. Жақсы амалдардың нұры, мысалы, намаз, ас-сала нұр, жүзге шығады. Алла субханаху ва тағала жүздерін жап-жарық қылған. Шонда жарқыратып, нұр шығады. Даже африканец болсын, негр туғандар болсын. Егерде иман амали салих бола тұрған соң, нұрларын жап-жарық қылып шығады. Егерде Құдай сақтасын, иман жоқ болса, күфір болса, ширк болса, күнә кабира, чоң күнә, кішіне, анда жүзіне шығады, қап-қара болып шығады. Бардығы бірдей жүзменен тірілмейді. Алла айтып қойған мұны. Аллахым барымызды дүние ақиретте жүзімізді жарық қылсын, амин. Қысқасы айтқанда туғандар, ал күні Аллаға қайта тұрған күн. Алла субханаху ва амалдан сұрай тұрған, Аллаға сұныштала тұрған күн. Құранда Алла субханаху ва тағала айтады, сап-сап болып келешеді. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Сіздер келесіңер біздің алдымызға. Біз сіздерді қандай алғашқы жол жараттық қой, құдды ошондай болып келесіңер дейді. Адам сұрау береді, қандай болып барады екен біз Алланың алдында. Бірінші Алла қандай жаратса ошондай. Хадисте келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жылаңач менен жылаңач болуп, сүннөткө отургузулуп алган абалда баратады. Бірінші қандай келдің дүниеге, құдды ошондай барасын Алланың алдына. Алла Таала айтады, ошондай алып келебиз. И жалғыз алып келебиз. Досың менен, атаң менен, апаң менен, балаң менен чогуу барбайсың, жалғыз барасың. Фарда, жалғыз. Яти, фарда, Алланың алдына бар жалғыз барады. Бірінші қандай жаралса. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда Айшенеміз айтты, я Расулалла, еркектер, аялдар, бары жылаңач барса Алланың алдына, уятты жер деген бар, уятты ұлық деген бар, қандай ұлық екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Айша радиаллаху анха, адам баласы тияқ-пияқты бірін уятты жеріне көз салу тияқта тұрсын, өзінікін қарағанға дағы ахвал болбайды деген. Ал күн тамаша күн емес. Тамаша күн емес. Алдында тозақ бейіш тұрған күн, ал тамаша күн емес. Жаш жігіттер, чачы қап-қаралар, сақалы қап-қара, аппақ болып. Әлбетте ошо улуу күнү жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга башкача сый көрсөтөт. Куранда Алла таала ал ошондой улуу коркунучтуу күнү пайгамбарыбызды Алла таала кордобойт, шерменде кылбайт.
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Al gün qandayken Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Muhammed aleyhisselam'ı cana al menen birge iman keltirgenlerdi Allah Taala şermende kılbayt, kordabayt Allah. Uyat kılbayt Allah subhanahu wa ta'ala. Aytat, nuruhum yas'a bayna aydihim ve bi aymanihim. Allah'ın nuru aldında, oң jagında yas'a uşunda жүрүp турат deyden aldında. İmandın nuru, ibadatın nuru uşu aldında жүрүp turatlardı maşallah. Nur, nur. Aytışat eken, o Rabbimiz, bizim nurumuzu toluktağın, bizim günahlarımızı geçirgin, elbette sen her bir nerseni kudretli üsün dedi Allah subhanahu. Demek toğanlar, oşo günü başka ayetlarda gelet, münafıklar aytat eken, ey Müslümanlar, toktay durunlar, toktay durunlar. Nurunlardan biraz biz de alıp alaylı, biz de alıp alaylı. İmandılar aytat eken, ala turgan dünya bul emes, tiyakta olçu dedi. Ahiret, narkı dünyada nur alıp gelsen bolat ene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daratdı, namazdı, bardığın elhamdülillah Kur'an, zikir, bardığın nur dep aytkan. Uşun kança ihlas menen, kurbançılık menen atkarsa oşonçalыk nur köbeyat. Kabir oşonçalыk nurlana. Ahiret oşonçalыk nurlana. Demek vecahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Çınık imandılar kim eken? Öz mal canları men Allah'ın yolunda mücahada, nafsiga karşı güreşip Allah'ın sözün büyük kılıda kurbançılık kılgandar. Uşlar çınçıllar. Kim menen, şeytan menen, dünya menen, nafsi menen. Cüneyt rahmetullahi aleyhi aytkan eken وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kim bizim yolumuzda meynet kılsa biz Allah'a sözsüz özü geçede turan yollardan bardığın açağız degen manisi. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا أَهْوَاءَهُمْ ف۪ينَا. Kim nefsilerine karşı güreşse fina yani bi tevbati ileyna bizge tövbe kılıp kaytıp لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْإِخْلَاسِ İhlaslılıktın yollarını açağız degen. Demek cihad negizi adam balası özü nefsisi menen karşı güreşiyor. Şeytan menen güreşiyor. Dünyanın muhabbatı menen güreşiyor. Geyde cin şeytanlardan insan cin şeytanlar menen çok güreşkönge turı gelir. Soğuşu uçurda turı gelir. Bunday dağı var. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytat İn tansurul ya eyyuhellezine amanu in tansurullah yansurkum ve yusabbit aqdamakum. Sizlerge imandılar. Eğer Allah'a yardım bersenger Allah'ın dinine. Allah sizlerge söz yardım verir. Sizlerden kadamыңарды bekemleydi Allah Teala. Şakik İbni İbrahim rahmetullahi aleyh aytkan eken Aqlaqa baba tawba anil halq sittatu aşya. Жақсы uğup alыңыз. Tawbanın eşigin jap koygan 6 nerse var eken. Mahluklardan jap koygan 6 nerse dedi. Tak, birinci iştigaluhum bi ni'man şükriha. Nemat menen alektenip şükür kılganda unutup kalganlar da bularga tövbe eşigi jabılıp kalat deydi. Tövbege vakt yok. Allah Taala berdi, nemat berdi. Oşo menen alektenip zikrini unutup kaldı da. Nematga zikir şükür kılış kerek ele, şükürünü unutup kaldı. Bu ne kılıp atat? Nemat menen alek. Den soluk berdi, Allah rızkı berdi, bala çaka berdi. Uşu menen alek. Uşunu bergende bir estep koyuyordu da. Bir şükür kılıp koyuyordu da. İkincisi ve ragbatuhum fil ilm ve terkuhumul amal. İlimge kızığı amaldı taşlap koyu. İlimge o kızığı atat. Biro amaldı taşlap koygan. Tövbanın eşigin şu cevap değil. O şu cevap değil tövbanın işte. İlimge kızığı var. Amal taşlap koygan. Amalga kızık bay. O şu cevap değil. Vel musara ila dam ve ta'khiru tövbe. Günöge şaşılar. Günöge kılganda öte şaşılar. Tövbanı geçiktireti. Tövbege gana oşonday şaştagana. Günöge şaşılar. Uşaktaganga şaşılar. Tekeberlenge şaşılar. Aç gözlengenge şaşılar. Sarаңдыкка şaşılar. Günöge şaşılar. Tövbanı geçiktirgen. Andan keyin vel ihtirar bi suhbati salihin.
ve tarkil iktida bi amalihim. Salihindердин suhbatına katışıp otam, barıp otam dep mensinet, biro alardın tandagan joluna düşpeyt deyt da. Alim, salih, uşundaylardan alhamdulillah suhbatlarına, ilimlerge, davatlarga katışkanга ne kılat eken? İgtirar, gururlanat, kıyınsınat. Biz bilesizmi kim menen жүрөбүz? Kavan imamın janında жүрөбүz, taksir deyt da. Da kim menen жүрөбüz? Palanca alim menen, palanca awliya menen, palanca davat salih menen. Biz oşular menen жүрөбүz ошонун janında dep. Bir alar kılgandı kılbayt. Aytat, o tarkil iktida bi amalihim, Allah'ın amalına erçigen iktidalarını taştap koyar. Beşincisi, ve idbarı dünya anhum ve hum yebtaguna. Allah Allah. Dünya yüzün burup ketip baratsa, bul arkasından kuup baratat da. Bul degen tuğan жақсы düşünüp alыңыз. Gün sayın dünya arkasını qaratıp bizden burulup ketip otar. Dünyada yaşayan adamlar arkasından kuup ketip. Dünyaga hiç kim jetken emas. Dünyaga hiç kim jetken emas. Dünya aytatken go. Hikayatlarda gelir. Öte bir rаңы soğuk bir kempirdin öňünde gelir. Köçükteri ayrılgan, betleri tıtılgan. Anan suraytken dünyada ne? Ne oldu bu köçük arkaң bardыгı ayrılgan dese? Ya uşu muna dünya paraslar arkaman koyu verip jetem dep tırmap salıp hiç kimse jetken yok. Beti başım ne bunça talkalandı dese? Uşul awliya, salihin, imandılar arkasından yerçip yürsem alar meni tepkiley berişinday kıldı. Bana jolaba dep tep etken da bular. Atigiler arkasından koy degen da. Muna Hazret Ali razıyallahu anh aytkan sözü var. Allahu akbar. Dünyanın da baldары var, ahiretin de baldары var. Her birinin baldары var. Dünyanın kulları bolbogula, ahiretin baldары bolgula degen. Antkeni dünya özünün arkasını qaratıp ketip atat, ahiret yüz dönüp kelatat degen da. Ahiret yüz dönüp kelatat. Dünya arkasını qarat, qaytып atat degen. Ne de atat? Muna tobanın eşigini jap koya turgan nerse, dünya arkasını qaratıp baratsa, bul arkasından izdep baratat deyt, dünyanın arkasından düşüp aldı. Ve ikbalul ahir aleyhim ve hum muridun an. Ahiret yüz dönüp kelatsa, bundan yüzü yürüp ketip atat. Kayaka vurasın seni. Şu altı nerse tobanın eşiğini cevap koyar. Subhanallah. Tаңғалыштуусу adamların köpçülüğü dünyaga ayabay rahatlanıp, dünya parası bolup, ömürün barın kızmatına taştap, akçanı toplayıp, hiç kimge berбейт, tübölütü kalıp kala turganday, ölüm ağa kanday tez gelatat. Her bir gün insanga ötetko, ölümge köbürak çakınday öret. Manday deyip, oğuğanız. Kullama mada alel insan yevmun, iqtaraba minel mauti aksar. Kaysı gün gana adamdın jaşoosunda, taqdırında ötsü, ölümge köbürak jakın bolup kete öretkesin da. Ölümge köbürak jakın bolup kete öretkesin. Hatta ida jaa ahaduhum ajalu, kaçan birösüngörgö aların birisine ajal gelse, ne deytken? Tamanna yauda velau sa'a vahida li ajli yuaddi zakata. Arman bir saatka ya Allah kaytarçı, zeketimi berip anan geleyin deytken. Biroq al geç bolup kaldı. Zeketni bere turgan, namazды okuy turgan vaqt ötüp ketti. Emi eçteke kıla alбады. Wa ma alayhi minal huquq wal huququl wajiba, moynumdagı vacip hukuktарды berip geleyin deytken. Joq. Wa anna lahu zalik. Aga kaydan uşu bolsun. Alam yasma'u qawlallah. Allah Teala'nın sözünü uqbayı. Ya eyyuhellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah ve men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun ve anfiqu mimma razaqnakum min qabl ya'ti ahadakum maut feyekul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa ve kun minas salihin ve la yuakhirallahu nefsen iza jaa ajaluha vallahu habirun bima ta'malun. Ya Allah, ne deyt Allah Teala? Ey imanlılar! Sizlerden mal mülküңөр, baylığыңар, bala çakаңар Allah Teala'nın zikrinden bekapar kılıp koyup olsun. Alaqsıtıp koyup olsun. Uşul mal mülk, baylık, bala çaka unutturup koyup olsun Allah'ını. Sizlerden alaqsıtıp koyup olsun uşu menen.
бекапар болуп калып агыл Алланы эстегенде. Ким ушундай кыла турган болсо, мына ушул зыян тартуучу деди. Ким Алланы эстебей, байлыкты дагы берген, мал мүлктү дагы берген, бала чаканы дагы берген, Алланы эстебей ошолор менен алектенип кала турган болсо, ушул зыян тартуучу дейт. Ушул жоготуучу, ушул бактысыз. Алла Таала айтат, биз берген рызкыдан бергиле, ушундай күн келерден мурда силерге өлүмдү айтат. Өлүм силердин бирөөлөргө келерден мурда. Анан айтат экен, я Алла, жакынкы бир ара киши кечиктире турчу. Садака кылып, мен жакшы адамдардан болуп калайын дейт. Кечиктирилбейт. Качан ар бир адамдын өзүнүн ажалы келгенде, ал кечиктирилбейт. Эч качан Алла Таала бир дагы жанга ажалы келсе кечиктирген эмес, кечиктирбейт. Алла Таала кабардар кылып жаткан амалдарыңарды. Ошондуктан сараң байлар ойлонсун дейт. Кээ бир байлар бар, машалла, Алла разы болсун. Зекеттерин берип турат. Кайрымдуулук кылып турат. Бейбечараларга берешен колун сунуп турат. Зекеттен башка дагы тууган урук кандай отурган болсо, алхамдулилlah берген, бөлүшүп, курсан тогозуп, кийимин алып, дары-дармек, жана башкалар кандай болсо. Булар Алла разы болсун. Алхамдулилlah, булар ар бир бергенде табат. Кээ бирлер топтойт, айтат, ушу мен чоң эле кабырга алып кетейин дейт, бирок болобу болбойбу? Ою ошол. Ошондойлорго айтат, "Вала ядунну алагния ашиха", сараң байлар ойлонбосун, "Анна амвалаху я саада фа хайру лахум". Байым, сараңдар, сараңдар, ачкыла көздөрүңдү. Байлыгыңар силердин бактыңар эмес. Силер үчүн жакшылык эмес. Анан не экен десе, "Балхия шаррун ва вабалун алейхим". Бул жаман силерге жана кесепет башыңарга. Кандай экен? Алла Таала айтат, "Вала яхсабанналлазина ябхалуна бима атахумуллаху мин фадли. Хува хайрун лахум бал хува шаррун лахум". Сараң, Алла Таала өз айкөлдүлүгү менен берген байлыктан сараңдык кылгандар, ошону өзүбүзгө бул жакшы нерсе деп ойлобогула, силерге бул жаман нерсе. Алла Таала айтат, "Бал хува шаррун лахум", аларга жаман нерсе бул. Албетте, ушу менен кошо дагы кембагал мусулмандар бар. Алардын Алла Таала көңүлүн көтөрүп, сен ойлобо, Алла Таалам ырыскыңы кичине азыраак кылып, тар кылып койсо, бул кордуктун белгиси деп ойлобо. Бактысыздыктын белгиси деп эч качан ойлобо. Бул жараткан Алла субханаху ва таала буну кагып сүйлөгөн. Куранда Алла Таала айтат, "Фа аммал инсан ида мабталаху раббуху фа акрамаху ва на'амаху фа якулу рабби акраман ва амма ида мабталаху фа кадара алейхи ризқаху фа якулу рабби аханан". Инсанга Алла Таалам сыноо кылып, Роббусу кичине неаматтарды берип, сыйлап, урматтап койсо, бул не дейт экен? Роббум мени сыйлады дейт. Эгерде кичине ага сыноо берип, ырыскысын тар кылып койсо, айтат экен, Роббум мени кордоду деп. Алла Таала айтып атат, "Калла", деп. Андай эмес деп. Демек, мынау кайсы мусулманга иши кичине жүрүшпөй атса, бирок иман таквалыкты кармаган. Эгерде туугандар карап туруңуз, иман таквалыкта дагы кичине ишиңиз жүрүшпөй атса, сизден Алла нааразы экенин белгиси эмес. Бул эч кандай онда ойлобоңуз. Бул кордуктун белгиси эмес. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кандай эле? 2 күн катар тойгон эмес эле го. 2 күн катар тойгон эмес. Кийими кандай эле? Үйү кандай эле? Сураган киши жок айтайын десе. Адамзаттын сыймыгы. Аллаху акбар. Адамзаттын мырзасы, аламдын райымы. Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Канча кою, канча уyu, канча машинеси, канча алтыны, канча күмүшү бар эле, айта алабы бирок? 2 күн катар курсага тойбой атса. Айша энебиз айтат, 3 ай өтүп кетет эле дейт. Moorudan түтүн чыкпайт эле дейт го. 3 ай. 3 күн эмес, 3 ай. Тамак пышпайт эле дейт. Кандай жашайт элеңиз деп таң калам. Кантип жашайт элеңер десе, алал асвадай. Карандай суу, кара курма. Экөө менен жашап өтөт эле дейт. Аллаху акбар.
Demek эгерде бул кичине ишиңиз жүрүшпөй, азыр бүгүн баарыбызчы пайгамбарыбыздан байбыз. Баарыбыздын үйүбүздөгү кийим, даже бомждардын кийимин карап эсептесең, сахабалардын кийиминен. Кээ бир сахабаларда бир эле кийим бар эле, бир эле кийим. Аллах. Ошону алып барып, аял окуйт, өзү окуйт. Кана. Бирок сыпат бар эле, иман бар эле. Алла Таалага бергенде каниет, ыраазычылык, таквалык. Эркектерде да, аялдарда да. Демек тугандар, мына жерде алхамдулилля бай сараңдар жакшылап ойлонуп алсын. Ошон үчүн Алла Таалам бергенди карундай кылып, башыңа бәле кылбай, алхамдулилля Сулайман пайгамбар, Дауд пайгамбар, анаке кандай жакшылыктарды иншалла мүмкүнчүлүк берди, иштедик бар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул атуаллимун Аллаха бидиникум, валлаху я'ламу ма фис самавати ва ма фил ард, валлаху бикулли шайин алим. Кийинки аят. Айтқын ей Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эмне силер Аллага диниңерди үйрөтөсүңөрбү? Диниңерден кабар бересиңерби? Жүрөгүңөрдө эмне бар экенин? Алла билет жердеги нерселердин, асмандагы нерселердин барын, жердеги нерселердин барын. Алла Таала ар бир нерсени билүүчү заттан. Мааниси мындай: фатухбирунаху бима фи замаирикум. Силер жүрөгүңөрдө нерсени Аллага кабарын берейин деп атасың. Алла билет сени. Сенин жүрөгүңдү жаратып алып, анан Алла Таала жүрөгүңдө эмне бар экенин унутуп калабы? Жок. İnsan da Allah Taala жоктон бары кылганды билгенден кийин, insandын бардыгын билет. Сен акырын сүйлөйсүңбү, ниетиң кандай, көз карашың кандай, оюң кандай? Жараткан Алла Таала эртеңки кыла турганыңды билип турат анан де. Эртеге кимге жолугасың билет, эмнени сүйлөйсүң билет, эмне амал кыласың билет. Эртеге. Бүгүнкү эмес, сен го билбейсиң. Allah biz özümüzde kanday bilsek, özümüzden de jakşırak bizdi bilet. Ona Kur'an-ı Kerim'de bu yerde Allah'ın ilimi ezelten jaratıp turup anan bilet emez, jaratı elektele bilet. Bardık nerselerde, kança nerselerde. Bolo turganındağı, bolboy turganındağı, barındağı, joğundağı bir daha nerse Allah'ın iliminden sırtkarı emez. İnnallaha la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Allah Taala'dan bir dağı nerse yer asmanda jaşırın emez. Jaşırın almayt hiç nerse. Allah'ın ilmi tolup. Alimun gaybi ve şehada. Aşkereni dağı, gayipti dağı. Barın Allah subhanahu wa ta'ala bilet. Kim beyişke varat, kim dozaka varat. Barın bilet. Allah. Biz bir önü özümüzü bilmeyiz, bir önü tiyakta tursun. Biz bir dağı adamdı bilmeyiz. Biz gümönüz men aytışыбыз мүмкүн, iman menen, amal salih menen, şahadat kelimesini aytıp getdi, inşallah beyiştik dep, gümön kılabız dep aytabız. Çeçkin türde hiç kim ayta albayt. Çeçkin türde. Allah özü bilet. Kim beyişke varat, kim dozaka varat. Jaşırın nerse jok. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oğuz, akiyan, denizlerden kança litr su var ekenin bilet. Toğlarda kança kilogram, kança gram toğ ekenin bilet. Her bir jamgırdın tamçısın sanın bilet. Her bir çöldeki toprak, kum sanın bilet Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yıldızın sanısı bilesiz mi? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Teala jaşırın emez. İkinci asman, birinci asman jaşıra albayt. Birinci yer, ikinci yer jaşıra albayt. Adamın giyimi tiyakta tursun, denesi, жүрөгүндөгү ниетин жашыра албайт Аллада. Бардык ачык айкын. Ва аламу анналлах я'ламу ма фи анфусикум фахдару. Allah. Билип койгула. Allah Taala билет силердин жүрөгүңөрдө нерсе. Алладан коркуп тургула, этияттан кыла. Жүрөгүңөрдө эмне бар, ушуну билет. Каяка ишеним, каяка таянуу, кимди сүйүү, эмне үчүн сүйүү, кимди жек көрүү, эмне үчүн жек көрүү, ниетин кандай, ишенимин кандай, şekpi, şektenübü, ce gümönbü, ce ekijüzlülükbü, ce imanbı, ce tevhidbü, жүрөгүндө tekeverlik barбы, ce kiçbeyillikbü, bardığın bilet Allah subhanahu wa ta'ala. Ayt ötät,
Вa'lamu. Bilip algıla. Mındaça ayтканда бекем ишенгиле. Анналлаха эмнеге ya'lamu ma fi anfusikum. Силердин жаныңарды эмне нерсе жүрөгүңөрдө эмес ошо Алла таала билет. Фахдару ошондон улам эми силер этияттангыла. Алладан корккула. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Алла таала кыянат кылган көздөрдү, жүрөктөгү жашырылган сырларды билүүчү. Кыянат кылган көздү. Кыянат кылган көздү. Пайгамбарыбыз дуалары бар го. Аллахумма tahhir qalbi minен nifaq wa amali minel riya wa lisani minel kadib wa ayni minel khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, men жүрөгүмдү munafıktık, ekijüzdülükten tazala, tilimdi жалган сүйлөгөндөн tazala, amaldarımda riyakörlük koca görsün, ушундай жаман нерселерден tazala, gözümdü kıyanat kılgandan tazala, antkeni sen bilesin, kıyanat kılgan gözdü da, жүрөктөгү жашырылган sırlardı da. Peygamberimiz duası. Demek tuğanlar, mümkün bunda get otasında, apaң menen, ayalың menen, dostorың menen, gözüň menen kıyanat kılıp koydun. Ayalың baykabay kaldı. Balaң baykabay kaldı. Kızıň baykabay kaldı. Ataң baykabay kaldı. Ustazıň baykabay, şakirtiň baykabay kaldı. Biroq Allah baykap kaldı. Kim baykap kaldı? Allah. Allah kıyanat kılgan gözdü bilүүчү. Kıyanat kılgan kol emes, göz. Göz gana sekunda kıyanat kılat. Oşonu da Allah Taala'dan iliminden sırtkary kete albaydı. Şunu bilүүчү. Mına Allah'ın alim degen sıfatı egerde bizim жүрөгүбүзгө gelse, adam balasının жүрөгүнө келе турган bolsa, bilesizби? Anda bizim жашообуз кандай? Adam balası günөө kıla alбай kalат. Şaytandын güçü жетпей kalат. Azgırıp günөө kıldırtkanга. İnnehu alimun bidatis sudur. Yevme tublas sarair emi karaptı. Kıyamet günü Allah Subhanahu wa Taala жүрөктөрдү açıp durup karaydı eken. Sırlar açılat eken da. Ve hussila ma fis sudur. Allah. Жүрөктө Allah Subhanahu wa Taala köküröktü çıkıp turdu. Ne var senin? İman var mı? Jagандай. Kufur bu. Şirk mi je tawhid mi? Жүрөктө çıkıp turdu. Allah'dan jaşırın nерсе эмес. Şoň үчүн inşallah эгерде biz gün сайын biribizге айтып турсак, biribizге эстетип турсак, biribizди чакырып турсак, бул Allah'ın davatı. Allah Kur'an'da özü davat beret. Allah da'i. Vallahu yad'u ila daris salam. Tınçlık uyu beyişin Allah Taala tübölüktü beyişine çakırar. Vallahu yad'u ila al-maghfira. Ve cennetu vel-maghfira bi idni. Allah Taala beyişke geçirimdүүлүгүнө özün buyrugу menen çakırar. Kaysıl jerde Kur'an'da Allah'ın sıfatı gelse, bul Allah'ın çakırusu. Alim dep geldibi? Allah Taala Kur'an'da aytıp Vallahu bi kulli şeyin alim. Ey, her bir nerseni bilүүчү жалгыз Allah. Başka hiç kim anday bile albay. Ya Allah Taala her bir nerseni, barlık nersesini koşa bilүүчү. Bu jerde mındayda ulamalar aytat, mustahil degen bizde var. Mevcut degen var. Mümkün degen var. Bolboy turgan nerseni dagы bilet Allah Taala. Bolo turgan nerse o, bolo turgan nerse, bolboy turgan nerse dagı. Akılga sığbay turgan nerseni dagı bilet Allah Taala. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah aytat, egerde jer menen asmanda bir Allah'dan başka iki Kuday bolgondo, jer menen asmandын sisteması talkalanıp ketmek. Jer menen asman bugünkü kunde sistema talkalanbaylı, öz oğunda ele, öz turuşunda ele, öz turuşunda жүрүп atat. Demek bu Allah'dan başka Kuday yok ekenine dalil. Eğer ekov olganda bir aytmak, men jamgır jadıram, biri tokta, men jadırmam. Bizde Kırgızlarda bir жақсы söz var. Bir kazanda iki koydun başı kaynamaydı deydi. Kişineki eğlenirse de bu. Şunday mı? Bu alamda iki Kuday kaynaydı deysin mi? Ya, bir Allah'dan başka hiç kim yok. Allah'ın жалгыздыгына dalil dedi. Egerde eko bolgondo emne bolot ele, eko boluşu mümkün emes. Anı dagı bilet. Emne bolmogun dagı mümkün emes. Anı dagı bilet Allah Subhanahu wa Taala. Kanço dünyoga gelbedi, kanço geldi şunu bilet. Az yaşap atabыз го kanço? Kanço geliş kerek. Bardığın Allah Subhanahu wa Taala.
Аллахның илиминен сырткары эмес тугандар. Куранда айтат: "Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибукум бихилла." Эгерде силер жашырсаңар жүрөгүңөрдөн нерсени, же ашкере кылсаңар, Аллахнын эсебин алат. Мына жерде айтат: "Ва ин тубду ма фи анфусикум", жүрөгүңөрдөн нерсени ачык кылсаңар, ау тухфуху жашырсаңар, юхасибукум бихилла, Аллах ошол эсебин алат. Сахабаларга бул аят түшкөндө өтө оор болду да. Я Аллах, жүрөккө келген ар бир нерсе бул жак кандай эсепке ала турган болсо кандай болот бияк? Жүрөккө арам ойлор дагы келет. Адам баласы бир күндө канча деген нерсе келет. Оңой эмес да бул эсепке ала турган болсо Алла субхана. Бирөө эсептен чыга албайт да. Ошон үчүн Аллахумма хасибна хисабан ясира деген дуаны окуп жүрүш керек. Кандай эле? Аллахумма хасибна хисабан ясира. Жеңил өзүңүзгө айтсаңыз, Аллахумма хасибни хисабан ясира. Я Аллах, мени жеңил эсепте деген сөз. Кандай экен? Я Аллах, мени жеңил эсепте. Куранда жеңил эсеп хисабан ясира деп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз сураганда, Алла Таала жеңил эсептейби деп, жеңил эсептөө деген бар экен деп. Жеңил эсеп деген мааниси мындай тугандар. Аны эсепке албай коюу деген сөз. Эгерде Алла пайгамбарыбыз айтат, кимди Алла эсепке алса, эсептен бирөө да чыга албайт деген да. Бул жерде жеңил эсеп деген мааниси эмне дегенде ана пайгамбарыбыз айтып атат, бул жеңил эсеп деген мааниси эсеби жок эле бейишке киргизүү деген маани экен да. Эгерде Алла Таала кимди эсепке ала турган болсо, ал эсептен чыга албайт. Бирөө да эсептен чыга албайт. Мен сага көз бердим да акысын бер десем, не дейсиң сен? 500 жылдык ибадаттын таразанын бир ташында, көз бир ташында. Сен ибадатыңчы Алла Тааланын берген неаматтын ордуна татыктуу эмес. Алланын берген неаматыначы бул ибадаттын баардыгын таразага татырган болсоң, жок. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, эч бир адам өзүнүн амалы менен бейишке кирбейт. Алланын райымы, айкөлдүүлүгү менен гана кирет. Сиз дагы деген, мен дагы деген. Алла Таалам бирок Алланын райымы мага жаап калган деген. Бирок мындан мурат тугандар, амал бекер экен деп ойлоп калбаңыз. Алланын райымын тарта турганга да себеп керек. Ошого амал, жакшы амалдар Алланын райымын тарта тургандар. Бирок билиңиз, бейишке кирүү, амал кылды мен киришим керек. Бейишке Алланын райымы менен гана кирет. Анан кийин Алла субханаху ва таала буларды бул аяттардан жеңилдетип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аяттардын мазмундарын айтып берип, кыскасы жаман ой келди, тил менен чыгарган жоксуң, амал кылган жоксуң, болду, ал кечиримдүү. Ал некене? Кечиримдүү иншалла. Эгерде Кудай сактасын, тилине айтып бере турган болсо, чыгара берсе, анда ошого жазылат анда. Ала я'ламу ман халак. Билбейби ал ким жаратканын деди. Мына тугандар, Алла субханаху ва таала илими азелтен, яхлуку ма яша кайфа яша, эмнени кааласа жаратат, кандай кааласа жаратат. Валлаху би кулли шайин алим. Ар бир нерсени билүүчү жараткан Алла субханаху ва таала. Эмнени Алла каалады, болду, эмнени каалады, болбоду. Буну да жакшы билет. Эгер эртең кыямат күнү мындай кылат экен да, мушриктерчи мындай дейт. Валау тара ид вуқифу алан нар фақалу. Эгер көрсөң, качан алар дозоктун отуна токтотулганда, алар айтышат экен: "Я лайтана нурадду вала нуказзибу би аяти раббина." О, аттиң, бизди кайтып бир кайтарылсак, кайка кайтарыласың? Бу дүйнөгө келсек деп атат да. Тияк тазапты көргөндөн кийин бу дүйнөгө келип жакшы амал кылат элек, Алланын аяттарын жалганга чыгарбайт элек, момундардан болот элек. Мүмкүн эмес. Субханаллах. Алар тияка баргандан кийин бул жака келип жакшы иш кылабыз деп атышат да. Ушуну да Алла Таала мындай деп айтып атат. Бал бадалахум ма кан юхфуна мин qabl wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun. Эгерде буларды кайтарганда, мейли, ушулар эми билбей калыптыр, дүйнөгө кайтарайлычы, жакшы амалдарды кылабыз деп атышат. Кайтарганда деле тыйылганга дагы ошону кылмак дейт да. Демек, Алла субханаху ва таала өзү кайтарбайт, мүмкүн эмес, бирок кайтарса эмне болот, ошону дагы билүүчү. Алланын илими. Аллаху акбар.
Жараткан Алла субханаху ва тааля барыбызга товфик берсин. Ар бир нерсе Алла субханаху ва тааля кудреттүү зат. Bunun bardыгы وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Allah aytат, биздин ишибиз бир элемди көз ачып жумгандай. Андан дагы тезде. Bir нерсени Алла кааласа бол дейт. Ал кечикпейт. Ошо замат. Кун фаякун дейт иши. Кандай болбосо дагы Куранда мына акыркы аятты окуп коюн. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ey adamlar, sizler barыңар muhtaçsыңар Алла Таалага. Алла ал өзү muhtaçsыз, бай зат, мактоого лайыктуу зат, макталган. Эгер кааласа силердин барыңарды кетирип, башка жаңыдан махлук алып келип коет. Жана бул нерсе Алла Таалага кыйын эмес. Мүшкүл эмес буга. Неден караңыз? Не деп атат? Силер бардыңар муктажсыңар деген не? Жаралууда силер муктажсыңар. Силер бардыңар муктажсыңар Алла Таалага бир байлыкта. Анда эмес. Эгерде бул жерде фукара дегенин, яни маанисин уламалар айтып атышат. Эмне десе, мындай дейт. Факырда мурат факырлы вujud bizзат. Силер затыңар, адам балсыңар, ушуңар силер жаралууда Аллага муктажсыңар. Так, иля важибул вujud bizзат Алла субханаху ва тааля. Ошондуктан антумул фукара деп айтат. Ияша юдхибкум. Эгер кааласа силерди алып кетип жок кылат дегеничи. Валау арада факрал мал фахасб лaqal ияша юхлик амвалахум фаяджалум фукара. Ба'да ан кунтум агния бил мал. Мындай деген экен да. Эгерде мына жерде кембагалдар дегенде байлыктагы кембагал, байлыктагы муктаж дегенде Алла субханаху ва тааля силердин мал мүлкүңөрдү эгерде кааласа жок кылып, силердин бай элеңер эми кембагал кылып коет деген мааниде эмес. Токто, сен байлык эмес, өзүңдү жок кылып коет. Байлыгыңды жок кылып, сени кембагал кылып отурбайт. Алла кааласа таптакыр сени жок кылып коет. Байлыгыңды жөнлөп бuyakta эле калып кала турган. Антумул фукара, эй силер жаралууда Аллага муктажсыңар. Сен муктаж, өзүң жаралууда муктаж болуп кеткенден кийин, сен бардык демиңде, оюңда, уйкуңда, акыл жүргүзүүңдө, бардыгында Алла субханаху ва тааля ар секунд муктажсың. Ар секунд муктажсың. Жоктон бар болууда дагы, чоңоюуда дагы, карыганыңда дагы, бу дүйнөдөн кетүүңдө дагы, бардык мархала, бардык учурда Алла субханаху ва тааля. Алла Таала муктаж эмес. Эгер Алла кааласа силерди барын кетирип, башканы алып келип коет. Аллага бул кыйын нерсе эмес денен. Ла илаха иллаллах. Демек Алла субханаху ва тааля коюм зат. Тугандар билип алыңыздар. Биздин бар болуубуз мүмкүн да, сөзсүз эмес. Алланын бар болуусу важибул вujud. Анын бар болуусу сөзсүз. Биздики мумкинул вujud деп коет. Биз бар болуубуз деле мүмкүн, жок болуп кетишибиз деле мүмкүн да. Алла субханаху ва тааля ар бир махлукту жаратып, ушундай алсыз жок боло турган любой время мүмкүн экендей кылып жаратып койгон. Kullu şeyin halikun illa vajha. Halikun Arap dilinde gramatikada isim fail de koyar. İsim fail bu yadur ala istimrar ve devam. İsim fail degeni daima mında ulanıp durganga dalalat kılat da bunun manisi mınday. Her bir nerse jok bolup ketkenge dalalat kılat. Her bir nersenin içinde men de sizde var. Liboy vreme jok bolup ketişiniz mümkün. İlla vajha Allah'dan başka. Bunu qarap turmuş. Ulamalar aytat mınday deydi. Allah jarattı, üstünöçü jok bolup kete turgan sıfatты жүрgüzüp koydu deydi. Kaçan buyruk geldi, sırası joksun boldu. Buyruk geldi, avtomatически joksun. Demek tuğan, bizdin bu dünyada turuğuz var o. Mınday bizdin sözüm etkanda öte apasını. Yani öte gerseymeyle. Buna bugün Mekke'de bir şeyh mağa jönötkön eken, Marokko'da jertire bolbodu. Oşo Marokko'da bir kaçan tartılgan bilmiyorum kanday. Ama mına cumada eken, Allahu Akbar. Cuma kaçan boldu mu? Çakında öyle oldu. Bugün birinci gün mü? 2 gün oldu.
Jumada xutba aytып atат. Мына жерде xutba aytып atат. Qarğandı ақсақал емес. Xutba aytып atат, xutba aytып atат. Өлім қапысынан келіп бала, тияқ-пияқтардың барын айтып. Bir malda кетті. Şahadat aytып atыр ушун. Жан берди ошеден эле. Jumada minbarda xutba aytып atып жан берип атат. Ne boy yüreğime getip alış mümkün taqsı. Qanday ola. Uqtadım tanan. Qancha adamlar var Allah. Oturup oşo. Qanchadan oturgan boydan ayarı qanday. Şoning uchun tuğanlar biz inşallah ehtiyatlanaylı. Ehtiyatlanu qanday ehtiyatlanu? Günöden saqtanaylı degan ma'no aytadi. Günöden saqtanıp yaşaylı. Qancha ошон İbn Umar roziyallohu anh payg'ambarimizning ta'limini algan men degan sahaba aytadi. Tаңға жетсең, кешті күтпейлі қой деді да. Кешке жетсең түнгі, түнге жеттік та, таңды күтпейлі қой. Мүмкін таң башқа дүниеде болып қалышы мүмкін деді. Жаратқан Алла Тағала өмірді шешіп қойған. Ким қанша жашайды? Алхамдулилля. Бірақ ошол бізге белгісіз болып отпайды. Ошол белгісіз болып отпайды. Белгілі болғанда, мына мұнша қиналмайды лек, да? Belgili olғанда не? Манша проблема болбойт да. Мынаны жакшы түшүнөйлү. Шейх айтат не дейт? Фамали хаулайли қавм ла якадун яфқахуна хадис. Бул қауымдын абалы эмне болду? Сөздү түшүнгөнгө дагы жакындабайт го дейт. Сөз түшүн тиякта турсун, кичине сөз түшүнгөнгө жакындабайт го дейт булардын мээси дейт. Куран Алла субханаху ва тааля. Чөчө алхамдулилlah Таалам жашоо берген. Биз алхамдулилlah жашоону баалайлы. Жашоону текке кетирбейлі, жашоону курайлы, жашоону бузбайлы. Алла субханаху ва тааланын берген жашоону кадырлап, пайдалуу болуп жаша. Пайдалуу бол, райымдуу болуп жашоого чакырат. Канча жашоо берилди, татыктуу жашап кете бер, давай. Өзүңө дагы жакшы, элге дагы жакшы, ахиретиңе дагы жакшы, баарына жакшы. Бузукулук кылба буякта. Дүйнөгө келип кан төкпө, бузукулук кылба. Курандын чакыруусу ушул. Allah Taala'nın barıca tevfik versin. Savattуулуктан саватсызга түшүү. Адал жолдон арамга түшүү. Калган экөөсүн билбей жатам. Билем сурооңузга түшүнбөдүм. Саваттуулуктан саватсызга ол шайтан алып түшпөсө? Адалдан арамга да шайтан алып түшөт. Жакшы кулк мүнөз тууралуу айтып коесузбу? Пайгамбарыбыз айткан бир сөздү айтайын, бир хадисти. Кулк мүнөз тууралуу өтө сөз көп. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра разияллаху анху айткан: Абу Хурайра, сен жакшы кулк мүнөздү бекем кармап ал" деген. Абу Хурайра сураган: "Я Расулалла, жакшы кулк мүнөз деген эмне?" дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Тасил ман ката." Ким сени үзсө, ошо менен мамиле түзгүн деген. Биринчиси менен. Экинчиси, тафу амман залама, ким сага зулумду кылса аны кечирип койгон деген. Үчүнчүсү, ва туъти ман харамак, сен ким сени кур калтырса ага бергин деген. Жакшы кулк мүнөз менен. Биздин жумушта бир окуя болгон эле, биздин иштеген технолог эже хозга, хозяйственныйга экен, көрсөтпөй тигилип бүтпөй калган кийимдерди баарыбызга таратып берген эле. Бул уурулук болуп калат да, кайтарып берели десек, көп калган бөлүгүн алып кеткен эле. Бул күнөөбүздөн кантип тоба кылабыз? Садака бериппи же ошол кийимди хадия кылыппы? Кеч ойлонуп, кеч билип калдым. Күнөө кылып жатканымды. Жо мындай туугандар. Эгерде ушундай бир күнөө болуп калган болсо, бунун ээсине кайтарыңыз. Бирөөгө берип садака берип, ал менен маселе чечилбейт. Сиз ошол кайсы эмеден болсо, жаман көрөбү, жакшы көрөбү, кыскасы бол, мен билбей алып алыпмын деп, ошол буюм тигилгенби, тигилген эмеспи, кыскасы кайтарып бериңиз. Рулону менен бересизби, метраждап бересизби, тигилгенин бересизби, кандай болсо дагы өзүнө кайтарып бериңиз. Өзүнө кайтарып бериңиз. Өзү ээси бар да. А биз садака берип деп атканыбыз, ээси жок учурларда. Ээси бар учурларда садака берилбейт. Эгерде өтүп кетсе, баласына бересиз барып, үй бүлөсүнө бересиз. Ансыз күнөө кечирилбейт.
Кейбір адамдарға Кабаны айлану, Кабаны қарап намаз оқу аға сыйынғандай көрінеді екен. Андай емес екендігін анықтоочу жоопту сізден угайын дедим эле. Алла разы болсун. Жоқ, Каба Алланын улуу үйү, урматтап, сыйлап Кабаны қарап окуйбуз. Бирок сиз ойлобоңуз биз Кабага сажда кылып атабыз депчи. Жоқ, Аллага гана сажда. Махлукка сажда болбойт. Кабаны тегеренген тазиман Алла буйрук берген, аткары ошон үчүн урматтап тегеренип атабыз. Кейбирлер ушундай баягы атеисттер, дин бузарлар ушундай суроо берет: мусулмандар, силер деле мынакей ташпараст, бутпараст, бир Кабаны карап алып ошого сыйынып атпайсыңар. Жок. Акылы кем алар. Биз мисалы нафил намаз окуганда бир мисал айтайын. Кабаны карабай эле күн чыгыша карап окуй беребиз. Фарызда эмне үчүн ушу Кабага жүздөндүрдү? Бул тартип бул. Иреттүү болуш үчүн. Динибиз иреттүү. Болбосо мисалы мына мечитте эле алыңыз. Биринчи сап бул жакта карап окусун, экинчи сап тиякта карап окусун, үчүнчүсү биякта карап окусун, төртүнчүсү бияк. Бул не деген башаламандык? Анан көрөк тартипке келейли. Мейли, каякты гана карабайлы, бирок баарыбыз бирдей болбойлу десек, макул дейт. Хоп, анда Кабаны карагыла дейт, бүттү. Түшүнөсүңөрбү? Бул борбору да, бул Кабачы. Бүткүл дүйнөнүн эң орто центри болот. Бирок ал жака карап ибадат кылганды сиз ойлобоңуз, ошого сыйынып атабыз. Жоксо тахарри деп коет, билесиздерби? Мисалы туман болуп калды. Же болбосо бир талаада жүрөсүз, азыркындай компост-сомпосуңуз жок. Ошондо бизде шариятыбызда кандай? Ойлонуп көрөсүз дагы каяк кыбла болушу мүмкүн. Ушул болсо керек деп окуй бересиз. Намаз окуп бүтсөңүз аяк эмес экен. Шарият дейт, намазың болду, нормально, вообще ойлонбо дейт. Эгерде биз ошо Кабага сыйынганга, ташка сажда кылганга такаганда, анда мындай маселе болбойт эне турган. Ушуну жакшы түшүнүп алыш керек. Хазирет Умар разияллаху кара таш өпкөндө дагы айткан го. Кара таш сенин пайда зыян жок. Пайгамбарыбыз өпкөн, ошо сүннөткө ээрчип өбүп атам деген. Эми сажда ал бөлөк нерсе. Мына дуалга мынандай ушул жерге коюп алып окуп атса, Аллага сажда кыл деген эмес. Алхамдулилlah, мусулман жалгыз Аллага гана сажда кыл. Каба бул багыт бизге, направление. Мен намаз окуйм, Кур'ан окууну да тажвиди менен жакшы билем. Жайкы каникулда балдарга Кур'ан окууну үйрөтөм, жаттатам. Жана мечитке намаздан соң кейде баян да кылам. Бирок Алла мага жардам берсин. Күнөө жаман иштерди кыла берем. Тоба кылам, бирок дагы күнөө кылам. Жашым 18-де. Кандай кылып ыйманды күчөтөбүз? Күнөөнү кандай токтотобуз? Таксы. Өлүмдү эстегиле деген пайгамбарыбыз. Жамаатты бекем кармагыла деген. Качан иншалла биз жамаат менен боло турган болсок, Кудай кааласа, жалгыздык ал шайтандык да. Пайгамбарыбыз айтып атат го. Силер жамаатты бекем кармагыла. Буну мисалы мындай: ким жамааттан бөлүнсө, бөлүнгөндү бөрү жейт дегендей, адамдын бөрүсү шайтан. Ошон үчүн иншалла кармап туруп, эгер 5 убакыт намаздар жамаат менен болтурса, иншалла Алла таалам көп күнөөдөн сактайт. Көп күнөөдөн сактайт. Зикирди күчөтүңүз, өлүмдү эстеңиз, иншалла Алла таалам жардамы менен. Эттин адал же арам экенин сатуучудан же ашканалардан кантип суроо керек? Адалбы деп сурасаң, адал деп кое берет. Эгерде шектене турган болсоңуз, адеп менен, жумшактык менен сурап кое бериң. Эч нерсе эмес ал. Эгерде күмөнүңүздүн көпчүлүгү булар алдап коюшу мүмкүн десеңиз, айры жебеңиз. Эгерде машалла жана бир мусулман билесиз, мисалы көбүнчө азыр Бишкекте алхамдулилlah кафелерде көп намазкан, сакалы бар, ажыга барып келген, ал же сураган уят ба жерде. Алла эмне иштейм, сен менен күмөн кылып атасың. 5 убакыт Кашкарийде окуп жүрөбүз го, экөөбүз чогуу эле дейм. Кантип сага мен арам берейин деди. Ошон үчүн иншалла мусулмандын көпчүлүгү алхамдулилlah бисмиллаху жакшыбы, ал жерде сураган өзү уят болот. Ар бир нерсеге шайтан шекке салып берет кедечи. Мына кандай болуп калды экен, тигинсе кандай болуп калды экен деп. Өзү андай болсочу, мына кафе, сафе, базар, сазардан вообще эле жебей эле кой. Мындайда хадистин сахих, хасан, заиф болуш үчүн эки шарты бар.
Birincisi adil, ikincisi dab. Adil деген ал адилеттүү деп айтабыз. Экинчиси зоб деген мээси, памяти күчтүү да. Ушул канчалык болсо ошого жараша болот да. Адыл дегени кандай дегенде, адылдык иман, ал таква менен муруватты деген кабардар да. Таквалык деген чоң күнөөлөрдөн сактанган, угуп алыңыз. Чоң күнөөлөрдөн, ширктен, бидаттан, кичине күнөөлөрдү дайыма кыла бербеген. Анча-мунча болуп калышы мүмкүн, бирок өжөрлүк кылып кайталабаган. Ушуну адил деп коет муну. А муруват дегени бизде мындай да, муруват дегени мындай. Базарларда ичип жегбеген дейт. Базарларда ичкен, жеген, көчөдө зара кылган, буну хадиси мухаддисиндер кабыл албайт. Эгерде бир адам мени базардан тамак жесе, аныкын кабыл албайт. Тем более кафе. Үйүндө, эгер ушунча мажбур болуп калса, алып келет, үйүнө алып келип анан жейт. Бул аягы машалла мурва. Мубахат деп коет, буну өзү арам эмес. Кафеден жеген, базардан жеген арам эмес. Бирок жогорку деңгээл эмес да бул. Биз азыр караңыз, биз каякта жатабыз. Болбосо пайгамбарыбыздын хадисин бизге жеткирип келгендер, мейлиби? Алар мынандай базардан тамак жеген эмес алар. Пайгамбардын хадиси бизге жөндөн жөн эле келип калган эмес ал. Кандай адамдар бизге риваят кылып жеткиришкен. Ошон үчүн иншалла эгерде неме болсо, өзүңүз үйдөн неме кылыңыз, шектене берсеңизчи. Устаз атам кайтыш болгон, кабырына ташка же темирге атын жазып белги кылсак болобу? Кабырга белги койгон туурабы же туура эмеспи? Кабыр общий тегерете тозулган. Эң жакшы пайгамбарыбыздын айткан сөзү. Кабырга эч нерсе койбого болот. Эч нерсе койбого. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына барсаңыз, жанында Жаннатул Бақи деген. Пайгамбардын шаарында, пайгамбарыбыздын мечитинде, күмбөздүн жанында Жаннатул Бақи. Канча деген, 100 000 деген, машалла, салихин, аулия, сахаба, кебир риваят айтат, 10 000 сахаба ошол жерге коюлган дейт. Эми табииндерди айтпаңыз, адам бери канчалар. Белги селги тиякпай ар нерсени коюп бергенде эмне болуп кетет эле? Жок. Эң жакшысы ошол. Ал шарият ушунчалык уруксат берет. Кичине бир белги катары атын жазып койсо болот. Бирок ошондо дагы угуп алыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим жазылбасын. Калима жазылбасын. Фатиха жазылбасын. Сүрө, хадис жазылбасын. Ал жер кор боло турган жер, кор боло турган жерлерге Алланын аяттары, пайгамбардын сүннөттөрү жазылбайт. Жөн атын жазып коюңуз, паланча улуу паланча, төрөлдү, өттү. Мисалы, бүттү. Анда да чоң неме эмес, кичине белги катары буга уруксат берет. Бирок баягысы жакшыраак. Байкемдин карызы көп, чет өлкөгө барып иштеп жардам бергеним жакшыбы же мечитте амал кылганым жакшы? Сиз бул жакта амалыңызды бекемдеп, эгерде байкеңиздин карызынан кутулганга чет өлкөгө барсаңыз барып келиң. Бир иманыңызды бекемдеп алың. Амалыңызды бекемдеп жакшыгындагы жардам берип келсеңиз болот. Жардам берип жакшы. А бул жакта отура берсеңиз, эгерде ал жардам сурап аткан болсо, жардам берип коюш керек. Бир чет өлкөгө барып аткандарга дайыма насаатыбыз ушу. Мени жардам береби, жакшы табам деп барабы, кандай гана болбасын, иманыңызды сактаңыз, амалыңызды сактаңыз. Биздин устаз айтат эле, Европа, Америка жана башка ушу капыр мамлекеттер туган, ал жер күнөөнүн океаны дейт эле. Күнөөнүн океанында эгерде кемеңиз бекем болбосо, чатак чөгүп кетишиңиз мүмкүн. Ал жерде өзүңүз иманыңыз, жакшы амалыңызды сизди кармабаса, арам кылам дегенге ал оңой эле да. Биз үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Мен эң кичүүсүмүн. Бир байкем аялынын тинине кирип кеткен. Биз менен катташпайт. Дагы бирөөсү казино ойнойт. Тапкан акчасы баары ошол жака салат. Мен айтсам жаман көрүшөт. Ата-энем айта берип чарчашты. Ошентип апам бир туугандардан ажырап кетишти. Ахиретте жообу кандай болот? Үй бүлөбүзгө дуа кылып коюңузчу Алла. Мындай туугандар. Биз жакшылыкка чакырмайынча сиз чакыра берип, токтотпоң.
айта берем. Ең оңойы Алланың жолына чыгарыңыз, ептеп, ыйлап, садақа қылып, қызматын қылып болсын. Құда қаласын иншалла жақсы olur. Yaxşı, alhamdulillah. Sonra 4 reket farız namazı оқылып атса, жамаат менен. Мен кечиіп келіп 4-ші рекетке қошылғам. Так, имам салам бергенден кейін тұрып, 1-ші, 2-ші, 3-ші рекеттерді оқыйым. Қанша жолы ат-тахиятта отырам. Қараңыз, егерде сіз 1 рекетке, 3-ші, 4-ші рекетке қошылып, имам менен 1 ат-тахият отырдыңыз да. Имам салам бергенден кейін тұрып кетесіз дағы. 1 рекет оқып тұрып, дағы 1 ат-тахият отырасыз. Анан тұрасыз дағы 2-ні оқып тұрып, 1 отырасыз. Демек 3 ат-тахиятқа отырасыз да. Түсінікті? Бірөөсі имам менен болды. Өткенде да сіздерге айтқанбыз. Мына, сіз имам менен мынаны оқыдыңыз, 4-шіні. Мойныңызда мына 3-өө бар. 1-ші, 2-ші рекетте Фатиха менен зам сүрө, мынасында зам сүрөсүз. Имам салам бергенден кейін тұрасыз дағы, мынаны оқисыз. Subhanaka Allahumma, auzu bismillah, Fatiha, içinizden amin, zam сүрені оқып біттіңіз бі? Мойныңызда уже 2 болып қалды сіздікі. Ат-тахият отырышыңыз керек. Түсінікті? Оқыдыңыз, ат-тахият отырыңыз. Қайра тұрып кетесіз дағы, қайра тұрып кетесіз дағы. Фатиханы оқисыз, зам сүре оқисыз. Қайра тұрып кетесіз, Фатиханы оқисыз, зам сүре оқисыз. Отырып, ат-тахият, салават, дуа, салам алейкум. Ақида мәселесі бойынша негизи билиш керек болчу нерселерди айтып бериңиз. Матуриди Ашаира эмне айырмасы бар? Ибн Таймия жөнүндө акидага кандай карайсыз? Шейх Албани деген мухаддис, алым деп айтат. Сиздин көз карашыңыз 4 мазхаб ахли сунна вал жамаат башкаларга кандай мамиле кылабыз? Мусулман катарыбы? Абу Ханифанын кайсы китептерин окугансыз, арабчасын? Жана кандай китептери бар? Кайдан алып окусак болот? Алла разы болсун. Рахмат. Alhamdulillah, akide boyunca ahli sünnet vel cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin jana sahabalardan cemaatın karmanganda Maturidi Aşaira ortalarında kichine köpten emes gebirler çığırmaga jetpegen mesele var dedi. Talaş tartışma bolmadı, alar üstürtön ele hakiki emes, lafzi talaşta pot ağa azı misali girip neme algan gereği yok. Albatta bunal jerdegi İbn Taymiye rahmetullahi aleyh bu salafi akidada. Bizde kichine talaş var. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatı sıfatı boyunca talaş ketir. Oşun için daima aytıp жүрөбүz tuğandar en yaxşını Allah subhanahu wa ta'ala'nın bar, şerigi жоқ, mahlukka okşoş emes, bar bolganda dagı jaysız bar, tarapsız bar, dene müçösüz var. Zatında dağı, sıfatında dağı mahluk teң emes. Jaratkan Allah Taala'nın ilmi, kudreti menen bardıq jerde. Qaysı jerde egerde bir özgöçe aytılıp kalsa, momundun жүрөгүндө, asmanda, jerde, arşta, же başka jakta sıfat. Biz ağa iman keltiremiz, ağa girişpeymiz, sıfat. Allah qanday aytsa, Peygamber qanday aytsa, oşo menен toktaymiz. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi. Şeyh Albani muhaddis mi? Men bilmeyim. Qanchalik muhaddislerin har kim özünün darajası vardır. Qanday? Biroq men mende muhaddislerdi oşonu bilemiz. Qaysi? İmam Buxari, İmam Muslim, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İbn Majah, İmam Nasai, İmam Ahmad, İmam Malik, İmam Muhammad, Tahavi jana başka da tolduralar. Her muunda maşallah hadiske menet kılgan. Bu kişi dağı alhamdulillah hadiske menet kılgan. Ekinçide aytısız misali qanday? Bularga qanday muamele kılabız? Müslüman katarı dep. Ya Allah, bular Müslüman taksir. Bulardı siz kafir deye alaysız. Qanday kafir? Alhamdulillah 4 mazhabten hak tuğan. Şo için inşallah qarab bardığına yaxşı Müslüman katarı muamele kılabız. Abu Hanifa rahmetullahi aleyh'nin Fiqhul Akbar den kitabını okuyan men, köpteli okuyan emas. Bu kişinin özü göğünçe şakirti İmam Abu Yusuf jana İmam Muhammad rahimahumullah. Uşlar kişiler anaki kitapten andan keyin anan neme olgan. Atak inşallah bu kişilerin daha başka siz Fiqhul Akbar den kitapta alsanız bolat.
мына биздин эмелерде болуш керек, акыйда китебинде. Атак боюнча фикх китеби боюнча толтура. Шакирттери жазганы, Фикхул Асват, Васия дегени, жана башкаларын. Атак Муснады бар. Муснадын көргөм, бирок Муснадын бир аз окугам. Муснади Аби Ханифа дейт. Абу Ханифа рахматулла алейхтин хадис китеби боюнча. Аз биринчи айтканым ал фикх китеби. Көп эмес, бир аз китептен алхамдулилlah карап көргөм. Меккеден бир жолу сатып алдым Муснад Аби Ханифа. Мен инсульт болуп калдым. Азыр жакшы сүйлөй албайм. Жана жакшы түшүнбөйм. Мечитке барганда жамаат менен намаз окуйм. Үйдөн сүрөлөрдү билбей окуй албай жатам. Кантип окусам болот? Жакшысы ошо машалла намазга келип эле окуй бергениңиз жакшы. Фарздычы. Анан акырын эми колуңуздан келишинче сиз инсульт келсе Аллах шифа берсин, колдон келишинче аракет кыла бер. Устаз үй бүлөдө аялыбыз эне бизге эжелерибиздин намаздын тургузганга дуа кылып, аялыбыз энебизге эжелерибиздин намазга тургузганга дуа кылып коебуз. Аллахым жеңил кылсын. Баардыгын намазган кылсын. Намаздын ичиндеги дуаны кайсы намазда айткан жакшыраак? Нафил намаз, сүннөттө окуңуз. Намаздын ичиндеги эки сажданын ортосунда аттахиятты окуп, салаватты окугандан кийин дуалар, колма деп коет, рүкүдөн тургандан кийин буларды ушу узун алхамдулилlah көп дуалар келген бардыгын нафил сүннөттө окуганыңыздар жакшыраак болот. Атак фарыздарда кыскараак окушубуз керек. Аттахият менен салаваттан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дуалары. Ал фарыз сүннөт бардыгында элечи. Абу Бакр Сиддик разияллаху анхудан келген риваяттар бар. Аллахумма инни заламту нафси зулман катира ва ла ягфиру зунуба илля анта фагфир ли магфирата мин индик вархамни иннака антал гафур рахим. Пайгамбарыбыз ушуну Абу Бакр Сиддик разияллаху анхуга сураганында үйрөткөн. Я Расулаллах, намазды үйрөттүңүз, сизге салават айтканды, салам айтканды үйрөндүк. Эми намаз бардыгын Алла Таалага алкыш, мактоо, таспих, сүрөлөрдү окугандан кийин, сизге салават айткандан кийин эми дуа кылышыбыз керек. Ошо дуаны кайсы дуаны окуйн дегенде азыркы дуаны айткан. Эгерде бул узунураак дуаны жаттай элек болсоңуз, Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, төрт нерседен пана тилемейинче силер салам бербегиле. Саламдан алдын тартып. Аллахумма инни ауду бика мин азаби джаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Ya Allah meni dozoktun otundan, kabırın azabından, ölüm yaşamın fitnasından, Dajjal jamandın fitnasından sakladı. Qarab. Mekendi suyu imandan degen hadis eger mamleket İslam mamleketi bolsa gana ökümü ötöt degen turabı je kanday bolup kalat. Kırgızstanга bul hadis ötöbü sebebi mekendi suyu degen sözdü anı korgo, sakto degen mani bar emespi. Birinciden mekendi suyu imandan hubbul vatan minel iman bunda hadis yok. Çünkü alımdardın sözü. Mekendi suyu imandan. Alımdardın sözü. Mekendi suyu imandan degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özün Mekkeni şunu жақсы көрөт эле. Качан коому чыгаргanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айткан эле арманын. Мен чыккым келбейт эле, сени таштабайт элем. Бирок эмне кылайын булар мажбур кылат. Пайгамбарыбыз эң жакшы көргөнү Кааба эле. Сахабалардын эң жакшы көргөнү Пайгамбарыбыз эле. Ошон үчүн ушундан улам, мында мааниден чыгарып туруп мекенди сүйүү иманда деп айтсак болот, бирок ушуну хадис Пайгамбарыбыз айтты деп айтпаңыз. Андай эмес. Макул? Алим алхамдулилlah Кыргызстанда иншалла 90% мусулман. Так эле иншалла адам туулган жерин жакшы көрүп, туулган жерин сүйөт, туулган жерине күйөт, сүйүүсү мааниси ошол, жакшылыгын таркатат, жамандыгын жок кылат. Алла кай жерде деген кандай жооп беребиз? Куранда Алла Таала аршта деп келет экен го. Ошого Матуриди биздин акыйда боюнча кандай жооп беребиз жана ишенебиз? Азыр айтып тургандар мындай: Алла субханаху ва таала ар-рахман алал арш истава боюнча Алланын сыпаты бул. Мында муташабихат аяттарда Алланын сыпаты дейбиз. Алланын колу деп мисалы ядулло ар кандай Алланын сыпаты деп токтойбуз. Чүктү эң жакшы аслам тарика, ахват тарика. Бизде эми албетте тавбиз менен тавил эми бул жалпы элге айтыла турган мындай маселе эмес. Себеп дегенде буну түшүнүп түшүнбөгөн да.
Анан жалпысы Алла Таала тууралуу ушунда акыйдада болуңуз. Алла маужуд, Алла бар. Вахид, жалгыз. Ла шарика ла, эч кандай шериги жок. Затында дагы, сыпатында. Макулу, маужуд Алла субханаху ва таала, била жисм, била жиһ, била макан. Алла бар, эч бир жайсыз. Алла бар, эч бир дене мүчөсүз. Алла бар, Алла субханаху эч бир тарапсыз. Бул тарап, бул тарап, бул тарап, бул тарап. Алты тарап Алланы курчабайт. Бизде сиздер, мен бет маңдайымда, аркамда болсо михраб, үстүмдө потолок, астында килем, оң жагымда бол, сол жагымда бол. Алты нерсе махлукту курчайт. Алланы алты нерсе курчайт. Жихати ситта, Алла Таала будан таза зат. Махлукка кайерде окшой турган сыпат айтылса, Алла таза зат. Лейса камислихи шей. Алла Таала махлукка таптакыр окшобойт. Махлук Аллага окшобойт, Алла махлукка окшобойт. Лам якун лаху куфуан ахад. Аллага тең жок эч ким. Алла субханаху ва таала ахад, самад, жалгыз, эч кимге муктаж эмес, бар Аллага муктаж. Алла субханаху ва таала махлуктун сыпаттарынан экен таза. Аруза. Сахабалар калгандын 10дон бири кылса бейишке кирет деген хадиспи? Yo, Мушкатта хадис бар, Мушкаттын масабихи хадис бар. Пайгамбарыбыз сахабаларга айткан, силер ушундай замандасыңар деген. Буйрулган нерсени 10дон 9-ун аткарсаңар жок болуп кетесиңер. Бирин таштап 10дон 9-ун аткарсаңар жок болуп кетесиңер. Бирок кийин бир ушундай заман келет. Алар 10дон бирин аткарып 9-ун таштаса, нажат табат деген да. Бул ибадатка байланыштуу эмес. Өзгөчө бул амр бил маруф, нахи анил мункарга байланыштуу. Вакыт болуп калдыбы? Жашым 28-де үйлөнө албай жүрөм. Кеңешиңизди берип жана дуа кылып коюңузчу. Аракет кылың таксаны. Гарып кетпең. Иншалла биз дуа кылабыз, Алла Таалам иманды сизге жубай насип кылсын. Устаз, бүгүнкү күндө тойлор үйдө эмес, көбүнчө кафелерде өткөзүлүп калды. Халал той деп дасторкондун үстүнө арак коюлбаганы менен сырттан ичилип жатат, чайнекке куюп ичилет, музыка ойнолуп, эркек аялдар аралашып бийлешет, эркек аял аралашып отурушат. Барайын десең гыжалат болосуң, барбайын десең тууганың. Туган мындай халал той деп айтпай эле койгула муну. Бул каякта адал той? Адал той пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу тойду адал той деп айтат. Бирок тууганчылык мамилени үзбөң, эртерээк барып бериңиңизди берип, патаңызды, дуаңызды кылып коюңуз. Болду. Ана мындай азыркындай тополоңго аралашпай эле коюң. Вакыт барбы? Биттиби? Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина